I zelo sam još na boravka na nas, radimo još jednu reakciju na neki video, tako da krenemo. Dakle, šta ću da radim? Dakle, u prošlom videu, to jest u prošloj reakciji, radili smo reakciju, to jest prvu reakciju na mom kanalu. Radili smo reakciju na neke lude prankove, tako da danas radimo reakciju na ludu djecu. Tako da krenemo. You already did. Znači ovo nije ovo pokušaj da se ne smiješ, nego... I like my school, I like anything, I like my dad, I like my cousins, What I like the my aunts. hell? Inače, ja sam odavno gledao, tako da misleći da ste... Let me show you Uranus, okay? Vesko mi je pokazao Uranus, ovo ovdje. right there. You see it? You see it? That was my anus. What the hell? Još je prdno. Ladno je prdno, brat. Nemojte si meni jedno. Say your prayers to Jesus over. After 1 hour of trying to put Adam to sleep. Adam, no. Come here. What the hell? Ovo nam ga to. You're gonna knock on the door, and when they open the door, what are you gonna say? Happy birthday. Good job. Oh my goodness. Don't write on that. Ja majko moja. Ja. Samo nemam pomoć što drži ovo što skriva. Ako znate ovo... Ovo je dobro. Michael. What the hell? Is it breakable? Yeah. Are you sure you can hang it? Yeah. All right. Sure. Be careful. Ovo su pičku materinu. What are you doing? Ovo to bi moglo da vam izgleda Iron Man na svori. Are we gonna find out if we get our baby brother or baby sister? You want a sister? You want a sister? What do you want, Eli? Boy. You want a boy? What do you think it's going to be? Iron. White. What the hell? Why? Bye bye. What? Whoa! Oh my. Malo sutra. Ćao. Ovo je dobro. Diagonally. What? What the? Whoa! Idem facu, brate! Is your coffee, Kaden? Careful, it's gonna spill. Have a sip. Have a sip, honey. Ćao, kafice. Kako uživa, kako uživa. Uf. Kako ste strovali. Aga to ovo je dobro. Sve mi je jasno, ona na majici ima kostura. Ali se plaši iz zvone telefona, ja majko moja. Ne gledaj tamo, ne gledaj pred sobom. Pravilo u vožnji je, gledaj pred sobom. Gledaj se ovome facu. I'm fine, okay? Okay. Kako ga lašio. A gledajte, ovo mi sad facu. Gledajte facu.
Obali sve. Sve ih obali. Lovac. A i baci sam mi ovdje najbolje. Znači ovdje sam mi baš najbolje. Evo ovo se više ne prodaje. Ćao, čao. E baš zbog ovoga se ovo više ne prodaje. Jeste skontali? Evo sam da stopiram za čas. Ako niste skontali kaže biciklo. O, to nije biciklo. Nemam pojma šta je ovdje smiješno, ali ovo je dobro, gledajte ovo. Opa! Nope. Prestali sestru, brat. Ja, brate, mili. Ako nisi skonto, ja ću vama da prevodim, kaže, želi da ima novu majku. Kaže, ja majko moja, ću da povodim. To je sve u pičku materinu. Ali to, ovo je dobro. Moj ručak. Idemo slatlik, majko moja. Duš! Ni mene je ovo prestremilo prvi put. Ako je i vas. Ovo je gotovo sad. Pravo, grudi. Svi se... Mislim da može poloviti to što... Kaka udarac. What the hell? Pravo lice. Beži like jebote šinter. My dad has a goatee. Look, my dad has diabetes. Nemam pojma. Ajde mi... prije nego što nastavimo, znači, recite mi u komentarima ako ste vi shvatili ovu foru. Ajde, malo da vratimo nazad. My dad has a goatee. Look, my dad has... Ako znate što je ovo točnije, ako znate šta je ovdje smiješno, točnije šta su to rekle, onda mi recite u komentarima. Ti je fac? Ćao, baba. Aj, čao. Ovo je prava dosada, kao što možete vidjeti. Ćao. Samo počušem. Tag life. Haj bi debolo. A držim telefon. Te fac. Prije nego što ovo vidimo. Znate kako se ova ovdje nasmijala? Mislim se smije isto kao moja baba. A kako ovo uradio, znači? Gledajte ovo. Kaže, tako Marija kaže, oh yeah. Ja ne mogu više. Skok. Pas juri Batmana. What the freak? What are you doing? What the hell? 3, 2, 1.
Lagano. Znači, zamislite da se ovo meni dogodilo. Kad sam bio mali. Možda jeste. A, Bog, meni nije sigurno. To se meni sigurno nikad nije dogodilo. Što? Ajde se samo bacaju ove bombice. McKenna, promise Daddy that I will not have any boyfriends. Kaže, otac pokušava, znači, kaže da ponavlja za njim i kaže da neće više nikad ima ni jednog dečka. Ali sve će on na to da kaže. Have any boyfriends? Say it. Say, I will not have any boyfriends. I just want to look at them though. Kaže, samo će da ih gleda. Ovdje ima dva slučaja. Samo je pao sam od sebe. Evo još jedna pravila. Nikad ne radi tako nešto. Ovo znači kad jašiš kozu. Ja sam već kod koza. Ja sam jučer kad sam išao na ručak pored morače, ja sam vidio koliko koza sam vidio, ali nisam imao dovoljnu bateriju da uslikam. Ali htio sam stvarno gledati. Ode sok u 3 pičke materine! Ovo se ovo, aj dobro. Kako je prestravi. Dobro, ovo nije baš ni tako smiješno. Tipičan strah. Vili, ja... Let daddy see your muscles. What? Muscles, ako ste skontali for, recite mi molim vas u komentarima jer ja nisam. Kako ga tresnu, gledaj. Mustang. Kako se igrali. O, evo ga. Mislim da... Kaciga mu je samo uvatila. Ćao, bebo. Maš u pizdu materinu. Brate mi. Ja, majka ma. Vi šta radi, brate? Što je ovo? Nisi rekao to. Ovo je čudno. Kako se to desilo? Strefi ga u Ja, majka moja. Leca, ovo je epski. Ako nisi skontali poruku, kaže kao, znači, boji roller coastera. Znači, ovo kao da će da umre na roller coasteru, pa govori, znači, najveću tajnu, znači, voli ponije. Znate šta ja mislim? Ajde, šta vi misli ljudi? U komentarima pišite da li voli obične ponije ili voli moj mali ponije. Ajde, to mi recite u komentarima. Znači, totalno, znači, recite mi to u komentarima ako... Dobro, kad voliš ponije nije to toliko... loše, ali...
By the way, krećemo dalje. Ajde. And again, say Merry Christmas. Ajde, vidjeli. Da mi vrati malo. Dobro, ovo smo vidjeli. I one ponije smo vidjeli. Ali bukvalno plače dok pjeva. Znači, pjeva plačući. Say it again, say Merry Christmas. Sam nije jasno šta ga naljutilo. O, zoom. Kako? Kevin, watch the light, dude. Never had a choice. O. Ja, majko moja. Da pogodim. Zašto je produbilo glas, majko moja, to mi nije jasno. Dobro. Mislim da znam šta je htio ovdje da kaže. Htio da kaže da želi u WC kad se držao za Natovića. Ovo je bilo strašno. Ljudi, ako ste vi skontali foru, recite mi u komentarima. What the freak? Tako ljudi, to je bilo to od ovog videa. Ako mi se obavezno ostavite like, share i komentar. U komentar pišite ono što vam obično volim, napišite ako ste na kanalu, subscribe. Ne zaboravite ako ne želite propustiti nijedan moj video, obavezno kliknite na zvonce pored subscribe butona. Tako da, ili ti subscribe dugmeta. Da ne pričamo hrvatski. Tako ljudi, vidimo se uskoro u nekom od narednih klipova. Pozdrav!